не во влеку уште почетокот, негова подкожа не идентификува со главниот лик и секако, иако е ова филм првенец, прв долгометражен филм на господин Асгари, се гледа дека занаетот му е многу добро совршен. Знам дека има и еден краток филм кој што може да се најде на интернет, на YouTube, ја баш го гледам, но и дека тој самиот соработувал на многу филмови, ова му е прв негов филм. И имаме многу теми и на ниво на содржина, и на толкување на микро ниво, на макро ниво, на ниво на комуникација или комуникологија, но ќе го оставиме тоа со текот на муабетот да ни се отвори, а ќе ви дадам можност и вам доколку сакате да го прашате авторот. Најпрво сакам него лично да го замолам да сподели како тој ја доживеа рецепцијата на овој филм не само во Иран, во неговата матична земја каде што го направи, туку и како што и филмот, насловот на филмот Бордерлес успеа овој филм многу да скрши многу граници, да прошета низ многу континенти, да освои награди. Знам во Токио дека има освоена награда за азиски филм, во Америка има доаѓано и тука близко до нас во соседството на Софискиот филмски фестивал. Значи може да го видат луѓе од многу култури и како тој како автор го виде она што и критиката и гледачите го доживеа од погледањето на овој филм. اول سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا هستن. Први ве поздравувам сите присутни што дојдовте да го гледате филмот. خیلی ممنون که فیلم رو تماشا کردن. Ве поздравувам и многу сум заблагодарен што го видов овој филм. قبل اینکه بریم در واقع سراغ فیلم، تو یکی دو روزی که من اینجا هم Пред да почнеме да влеземе во темата на филмот, во овие две дена што сум овде, می‌بینم که در واقع کسایی که این جشنواره رو راه انداختن چقدر زحمت می‌کشن برای اینکه شما بتونید فیلم رو از جاهای مختلف دنیا روی پرده سینما ببینید. Видам колку луѓето што се грижеа да во најдобар начин да го представат овој филм. هم از این حالت کرختی در بیایم، از این حالت در بیایم، یه تشویق حسابی خانم آنا و بقیه دوستان رو می‌کنیم. Сакам да ги поздравиме господјата Ана што многу труд вложеа и другите што вложеа труд во представувањето на овој филм. И да ги поздравам со еден голем аплауз. امیدوارم که فیلم خستتون نکرده باشه و حالا میتونیم راجع به فیلم شروع کنیم به صحبت کردن. Се надевам дека филмот не ве заморил и можеме да збориме за филмот. توضیحات کامل رو دادن و موفق داشتن به فیلم. Општите значи случување и целоста на филмот го покажа нашиот друга пријател. در واقع ایده اصلی این فیلم برمیگرده به زمان نوجوانی من، کودکی من. Во сушност идејата на целиот филм се враќа во мојата тинеџерска возраст. زمانی که کشور من مشغول جنگ بود. Кога мојата држава беше офатена во војна. وقتی تو همه جای دنیا یه سری از بچه‌ها و کودکان مشغول بازی بودن، во времето кога сите деца беа зафатени со игри, со нивниот живот, ما مجبور بودیم که برای اینکه زنده بمونیم
از این شهر به اون شهر بریم، از این پناهگاه به اون پناهگاه بریم. Ние како деца требаше да се извлечеме од еден град на друг град, да избегаме од војната. اتفاقی که جنگ برای ذهن من انداخت اینه که هیچ وقت یعنی هر موقع شروع میکنم به نوشتن یا برم سراغ در واقع ساختن فیلمی، ناخودآگاه قلمم میره به اون سمت. И тоа ме натера, значи целото овие сеќавање ме враќа на тоа дека секогаш кога почнувам да пишувам, пак ме враќа во тие мигови на војната. برای همین مشغول نوشتن این فیلم نامه شدم و سعیم این بود که یک جوری بنویسم و یک جوری فیلم رو بسازم اگه یه روزی توی ژاپن اکران شد بتونیم ارتباط برقرار کنیم، توی اسکوپیا برگزار شد، فیلم دیده شد، بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. Така го започнав пишувањето на овој филм да во секое време и во секое место да можеме да го прикажеме и да биде сеопфатен и за секое време. به یه سمتی برم که در واقع ادبیات رو کمتر کنم و برم به سمت خود سینما. На таков начин го напишав да повеќе, значи да го намалам влијанието на уметноста и да го зајакнувам самиот, значи филмот, значи литературата и филмот, да се насочам кон филмот дека. در واقع فاصله‌ای که الان بین من و شما وجود داره همین زبونیه که دارم صحبت میکنم. Значи дистанцата помеѓу јас и вас е само начинот и зборувањето и Јо, се душа. Добро. Прв пат ми е вака директно да преведувам. Окей. این زبونی که دارم فاصله ما همین زبونه. Значи дистанцата помеѓу вас и мене е само овој јазикот другачи што го зборам јас. اما وقتی زبون برداشته بشه، زبان برداشته بشه، Но ако се извлекува јазикот, значи го останеме јазикот, چشم میشه وسیله ابراز احساسات بین دو تا آدم. Нашите очи ни остануваат средство за комуницирање помеѓу вас и мене. در واقع تصمیم من برای ساخت این فیلم یکی از بزرگترین تصمیماتم همین بود. Значи токму овој беше амбицијата јас да го направам овој филм. آدم‌ها میتونن بدون اینکه زبون همدیگر رو بفهمن، همدیگر رو دوست داشته باشن، از هم بدشون بیاد، عاشق همدیگه بشن. Значи луѓето без да го знаат јазикот, нивниот меѓусебен јазик, да можат да се залюбат, ако сакат еден и друг. اگه دولت‌ها اجازه بدن. И ако државите, значи владителите ни го дават тоа можност да се сакаме и да се залюбиме. Да, хатмати. Ево може да продолжиме. Да, може да продолжиме. Не знам дали не слушате, вајде. Во секој случај, ако сакате нешто да прашате, само дайте ми знак со рака и ќе ви дадам збор. Она што еве на прва, она што ми паѓа во очи кога го гледам овој филм и тој претходен краток филм за кој што исто постигнал прилично голем успех режисерот Азгари е изборот на децата, значи преку очите на децата се раскажува некоја комплексна тема. Секако малку поинако е созревањето во воени услови, децата немаат баш детство. Овие овде ликови се во нека предадолесцентска возраст, а ги гледаме многу се вешти за некои работи кои што возрастните луѓе ги прават, едноставно предвремено созреани. И слично е како оне филм што веројатно вие не сте огледале, ама во кој прилика се случува во Иран, едно афганистанско дете, значи краткиот филм за кој што претходен овој филм на Азгари е филм за едно дете од Афганистан кој што
преживува во Иран со тоа што собира с пластика од контейнери и пак е една нели хуманистичка приказна од која што преку очите на децата го гледаме тоа колку овие луѓе кои што живеат во овие конфликтни воени конфликтни зони морат да носат некои тешки товари кои што треба постарите луѓе обично во нашиот свет се задолжени. Како и во голем дел од ирански филмови можем да приметам дека многу добро и вие работите во вашиот филм со децата. Имате способност, така да кажам, на некој поетски начин, делумно поетски, делумно документаристички начин, да ги натерате децата и колку и да тие не се може би глумечки оспособено да извадат од себе баш една убава емоција, едно чувство кое што лесно се препознава на гледачот, лесно се идентификува со она што идејата. Затоа би сакал малку повеќе да ме прашам како вие работите со децата, колку што очекувавте, што добивте и колку тоа што имате во овие два филма деца како главни ликови ви возможува тоа полесна комуникација со гледачот, полесна идентификација на гледачот со она што сакате да го кажете во својот филм. حتما. زمانی که قرار شد ما این فیلم رو بسازیم دو تا مورد بود که حتما باید فراهم میشد. Кога сакаме да го почнеме овој филм, требаше две работи треба да се беа предвидени. یکی کشتی، Едното беше бродот, یکی بازیگران پسر و دختر. И другото беше, значи, овие акторите, значи, глумците. هر کدوم از این موارد پیدا نمیشد این فیلم ساخته نمیشد. Кој што не можеше да се најде, не можевме да го правим нашиот филм. تقریبا حدود یک ماه و نیم ما کل جنوب ایران رو گشتیم که این کشتی رو پیدا کنیم. Од прилика еден месец ние баравме брод и на крај го најдовме истиот брод што се гледа во филмот. این کشتی دقیقاً تو نقطه صفر مرزی قرار داره، یعنی موقعیتی که تو فیلم هست. Значи овој брод точно се наоѓа во точката на границата помеѓу Иран и Ирак. و ما مجبور بودیم که بریم توی موقعیت اصلی فیلم رو بسازیم. Ние бевме должни да се одиме токму во тоа место, зашли во оригинална локација. در واقع صبح به صبح وقتی می‌خواستیم که بریم وارد لوکیشن بشیم باید از گیت بازرسی رد می‌شد. Значи секое утро кога што требаше да одиме на работа за да снимаме, требаше да поминеме низ тоа воениот пункт или во границата што е. ولی به هر حال پیداش کردیم. Но конечно го најдовме местото. قرار شد بریم دنبال بازیگرا. Требаше да одиме да најдеме глумци, актери. یه روز وقتی داشتیم رد می‌شدیم از توی خیابون من یه پسر بچه‌ای رو دیدم که کنار خیابون داشت بازی می‌کرد. Еден ден кога ние одевме на локацијата, го видов едно дете што стоеше покрај патот. و ما داشتیم چای می‌خوردیم. И ние пиевме чај. من به دستیارم گفتم که این چقدر صورت خوبی داره. И јас на мојот асистент му реков дека ова има многу убаво, значи убаво лице кој ќе прилега на нашата работа. و 20 روز ما تمام مدرسه‌های نزدیک 100 تا مدرسه توی جنوب ایران رو گشتیم. Ние во тек на 20 дена, значи баравме по сите школи во јужниот дел на Иран да најдеме глумци за ова. نزدیک 3000 تا بچه دیدیم. И гледавме од прилика 3000 деца.
و روز آخر دستیارم به من گفت پیداش نکردیم و باید برگردیم. И во последниот ден мојот асистент ми велеше дека не најдовме ништо и треба да се враќаме. و بهش گفتم که بریم سراغ همون پسر بچه هم. И јас пак му реков ајде да се вратиме кај тоа дете што го видовме во почетокот. و اون شد بازیگر И فیلم. тој ми стана нашиот прв глумец. فکر میکردم که بتونم در واقع کم نذاشته باشم برای فیلم و بهترین رو انتخاب بکنم. И мислам дека ништо не недостасува и за глумецот и за целиот филм и најдовме тоа што го баравме од почетокот. ما توی سینمامون آدمای بزرگی رو داریم که با بچه‌ها کار کردن. Ние имаме големи режисери кои што работеа со децата во кинематографијата, عباس کیارستمی، како Абас Киаростами, جعفر پناهی، Ҷафар Панаҳӣ, ابوالفضل جلیلی. Абулфазл Ҷалилӣ. ولی من باید یه کاری میکردم که بتونم از پس این ماجرا بر بیام. Но јас требаше нешто да направам, нешто слично за да излезам со успех до крај. برای نقش پسر یه آلترناتیو هم داشتم. За улогата на ова дете имав и друга алтернатива. برای نقش دخترم هم اینطور. Исто така и за ова девојче. و دوربین فیلمبرداریمون دوربین 5D بود که دوربین عکاسیه. И нашата камера беше 5D. و این دوتا بچه تمام طول فیلمبرداری فکر میکردن که ما داریم ازشون عکاسی میکنیم. И овие деца, значи и момчето и ова девојчето мислеа дека ние ги сликаме цело време. Во тек на целото снимање, и мислеа дека ги слика. و این بهترین پلیتیکی بود که من میتونستم بزنم. И ова беше најдобрата политика и што можев да направам и да ги измамам уствари. این یه مورد بعدی من خیلی میترسیدم که اون پسر بچه متوجه بشه که اون دختره. И во еден случај јас се грижив да момчето да не разбира дека тоа е девојче уствари. چون دیگه نه کتکش میزد Затоа што да не го тепа, немаше да го тепа و مجبور بود که هواشو داشته باشه. и да се грижи за него. و ما یه اسم پسرونه برای دختر انتخاب کردیم. И ние, значи, за девојчето најдовме едно машко име. و دخترم با ما همکاری کرد. И таа девојче, значи, имаше добра соработка со нас. پسر بچه فیلم آرزو داشت که خودش یه اسلحه داشته باشه. Момчето во филмот имаше, значи, сонуваше да има оружје во рака. من беш گفتم که اگه با من همکاری کنی این اسلحه رو آخر فیلم میدم به تو. И јас му реков, ако ти со нас ке добро ке соработиш, на крајот на филмот ќе ти давам и ова ќе ти оружјето, ова калашниковот ќе ти го давам. و توی فیلم تفنگ اکثرا دست دختر بچه است. И во филмот во цело време, значи, пушката беше во рацете на девојчето. یه صحنه داره که دختر بچه میاد آب میدزده میبره. Има една сцена каде што девојчето украде вода و پسر بچه به خاطر اینکه اسلحه دست اون یکی پسر بچه بود و اینا با هم دعوا داشتن که یکی از اینا قرار بود فیلم رو بازی بکنه. پیچید. چند تا بچه دو تا بچه نقش پسر بچه رو بازی میکرد. پسر فکر میکرد که اون یکی هم پسره، نمیدونست دختره و اسلحه دست اون بود و این پسر عاشق اسلحه بود. خب بده آگه متوجه شدی؟ Ова малко е сложено, ама... Ајде ќе продолжам јас. Сигурно нема да биде подобро тоа, ама ќе се потруди. Хоп, ќе моја вардигиона бегу. پسر بچه فیلم نمیدونست که اون پسر بچه است. Значи момчето не знаеше дека спротивното дете е девојче, мислеше цело време дека и тоа е момче. و تفنگ هم دست اون بود. А оружјето цело време во филмот го гледаме, значи во незините раце. و پسر عاشق تفنگ بود. А момчето беше залюбено во оружјето.
پسر واقعا از اون دختر که نمیدونست دختره متنفر بود. Навистина момчето, значи никако не го сакаше другото момче за кое мислеше дека е момче, значи го мразеше. و فکر می‌کرد که من اسلحه رو دادم به اون. И беше цело време нервозен и значи цело време можеби и мене ме мразел за тоа што мислеше дека јас намерно на другото момче му го давам оружјето, не му го давам тој да го има во раце. Иако го сакаше многу. خدا منو ببخشه. Значи Господ да ми прости. ولی بزرگترین چالش برای من لحظه‌ای بود که این میخواد بفهمه اون دختر بچه است. Значи најтешкиот момент, значи за мене беше моментот кога тој требаше да разбере дека другиот лик, значи другото момче е девојче. دوست داشتم که خیلی بکر باشه، یعنی خیلی تازه باشه و واقعا تو همون لحظه پسر بچه بفهمه که اون دختره. Навистина сакав се да изгледа реално, да изгледа, значи реално, добро реков. Значи и навистина во тој момент да разбере, навистина да разбере дека тоа е девојче, не било момче. Да. سکانسی که خودم هم خیلی دوستش دارم. Значи тоа е секвенцата која јас многу ја сакам во филмот. صبح خیلی کلافه بودم وقتی اومدم توی صحنه که چی کار کنم. Јас многу мислев, значи наутро кога одев на снимање како да го изведам тоа. دستیارم همی باید میگفتش که پلان چیه، چی کار باید بکنیم. Асистентот цело време ми доаѓаше, зборуваше каков ни е планот, што треба да правиме, што правиме денеска. گفتم تا 2 ساعت دیگه سمت من نیا. И му реков, од сега 2 часа никако не смееш да ми се доближиш. یه فکری به ذهنم زد، نمیدونم از کجا اومد. یه فکری به ذهنم زد و اونم این بود که زنگ بزنم به بازیگر دختر و بگن که دیر بیاد سر صحنه. Од никаде ми дојде некоја идеја, јас не знам како, значи ми дојде идејата да се јавам на девојчето, на глумицата, значи да ја кажам закасни денеска, малце немој да дојдеш на време на снимање. و وقتی که رسیدن سر صحنه چون با لباس پسرونه هم میام میرفت لباس عوض میکرد و بعد میام از سر صحنه من بهش گفتم که تو دیر اومدی و اخراجی. И кога стигнавме, значи на сцената на снимање, тоа цело време секој ден доаѓаше, се облегуваше машка облека, а тој ден јас реков дека ти си закаснила и веќе си надвор од филмот и не смеш веќе да доаѓаш. پسر اول خیلی خوشحال شد. Ја момчето беше многу радосно за ова случување. و بهش گفتم که کار تعطیل شد دیگه میریم برمیگردیم ما تهران. Јас му реков дека тогава го затвараме филмот, не го снимаме више и јас се враќам во Техеран. گفت صبر کن یه لحظه اشکال نداره ببخشش بذار برگرده. И тој тогаш ми рече чекај, не се брзај. Значи прости го. Дај му уште една шанса. گفتم نه سینما کار جدیه وقتی که یه نفر این کارو میکنه باید بره. Јас реков нема шанси, значи филмот е многу сериозна работа и некој што ќе греши вака нема враќање назад. ولی چون دیگه خیلی اصرار کرد من اینجا یه کلکی زدم. گفتم که دیگه نیازی نیست که اون دختری که اون پسری که دختر نقشش بازی میکرد بیاد. Но тука јас искористив приликата за тоа што инсистираше, јас му направив еден трик и ме реков дека добро, ќе продолжиме, ама тоа момче више не сме да биде во филмот и ќе го замениме со девојче. اون یه خواهری داره که خیلی زیباست و از امروز به بعد اون میاد سر صحنه. Тоа момче, другото момче, уствари девојчето, значи има една сестра многу убава и од денеска натаму, значи таа ќе ја продолжи улогата наместо него. به هر حال خیلی کار سخت و تجربه خیلی عجیبی بود برای من. Како и да е, значи многу тешка работа и многу интересно искуство беше за мене. Да, баш и оваа ситуација ми потврдува дека она што е нели препознатливо за иранската кинематографија и што многу често го гледам кога ги читам оние анализи за успехот во последниве 30 години на иранскиот филм е некоја споредба
со италијанскиот неореализам од средината на 19 век. Баш тоа некоја вовлеченост во најсоцијалните теми, во оние најреалистични, така да кажам, теми со кои што секој обичен човек се соочува. И би искористил оваа прилика вие дека сте тука баш и да ве прашам дали во вашето образование или создавање на некој свој филмски идентитет има влијание таа неореалистична школа на италијанскиот филм од средината на минатиот век, или па еве тоа е една добар комплимент за иранската кинематографија, но вие си градите независна своја филмска школа. Или може би на друг начин кажано, некои од вашите учители, така да кажеме, од кои учевте, како се прави? خیلی ممنون که در واقع مقایسه این شکلی میکنیم. من فکر نمی‌کنم این خیلی در واقع قلوبه. Ви благодарам многу за ваквата компарација. Ја мислам дека е малце превише да направиме ваква компарација. ولی تحصیلات من تئاتر بوده. Но јас сум студирал театар, не сум студирал филм. و عاشق بازیگری بودم. И секогаш сум бил залюбен во глумата. Сакав секогаш да бидам актер. و در واقع ورودم به سینما با دستیاری و برنامه‌ریزی بوده. Значи мојот влез во кинематографијата во филмот било како асистент и како некои други работи, споредни работи. و فکرم نمی‌کردم که فیلم بسازم. فکر می‌کردم بازیگر خواهم شد. Никогаш не сум ни помислил дека јас еден ден ќе направам филм, секогаш сум сонувал и сум мислел дека ќе станам актер. اما دنیای عجیب کارگردانی منو تسخیر کرد. Но чудниот свет на режијата, значи ме водлеше внатре. و در واقع تحصیلات آکادمیک من درباره سینما نبوده، ولی با در واقع نورالیسم ایتالیا ناآشنا نیستم و عاشق دسیکا دوست دارم. در واقع لذت میبرم از در واقع موج نو ایتالیا. Јас уствари не сум студирал кинематографија, но не сум и не запознаен со италијанскиот неореализам. Јас сум го сакам кој што Десика. Десика, Виторија Десика, ја сакам многу, значи новиот италијански бран исто така многу го сакам. به هر حال من معتقدم در واقع هر سینماگر جدیدی که فیلمش رو میسازه بدون قطع تحت تاثیره، بدون قطع. به دلیل اینکه ما با سینما بزرگ شدیم و سینما حس ذهن ماست و یه بخشش ناخودآگاه است و یک بخشش خودخواسته. Но јас лично верувам дека секој режисер кој одлучува да прави филм, тој е под влијание, некакво влијание, секогаш нема шанси да нема влијание. Ние сме израснати со филмот и филмот, кинематографијата секогаш стои зад нас и секогаш, значи понекогаш тоа е намерно, ама понекогаш и ненамерно влијание, но секогаш има влијание. یه جمله از برگمن میگن که میگن سینما با گریفیس شروع شده و با کیارستمی تموم شده. ما چیکار میکنیم این وسط نمیدونیم. Има една позната реченица од Бергман кој вика дека филмот почнува со Грифит и завршува со Киаростами. Сега јас се прашувам што правиме ние другите тука. Бидејќи имаме во 9:30 проекција, така, имаме кратко време, само уште едно прашање ќе поставаме, ствари ќе му дам микрофонот на господин професор Седовски. Поставам прашање, кој ту пофали зборови филмот, изворедно говорена драматургија,
ме тоа ме интересира едно нешто. Дали во филмот, во вашата драматургија, американскиот офицер одеднаш се појавува, а никаде не ни предвестувате да тој дојде на брод. Ние гледаме американски војници таму ке го викаат Жица, меѓутоа вие одеднаш го дадовте американскиот офицер во бродот. Дали не е тоа неможност на никаков начин да го решите тој проблем? Это дали когда дали на вас и خیلی خوبی که تو فیلم می‌بینیم. فقط سوال من در مورد اثر آمریکایی. سوال من که شما که یهو ما اون تو کشتی می‌بینیم. همش ما متوجه می‌بینیم فقط سیمای خاردار سربازان آمریکایی تعدد می‌کنن ولی بدون هیچ آمادگی قبلی و اطلاع قبلی ما اثر آمریکایی رو درون کشتی می‌بینیم. آیا فکر می‌کنید که راه دیگر بهتری وجود نداشت برای الان میگم متوجه شدم. شما حق دارید. حق با شماست. با prav ste. من تلاشمو کردم. Jaz ki napravim site možni napori. الان میخوام یه چیز دیگه براتون تعریف کنم، یک انتهای دیگه برای این فیلم. Jaz sakam nešto drugo da vi raskažem сега. آخر. Jedan drug kraj za filmot. فیلمنامه فیلم این شکلی بود. در واقع یک به جای سرباز مرد قرار در فیلمنامه یک سرباز زن وجود داشت. Znači, во моите сценарио стоеше вака. Значи, наместо американски војник, значи машко, требаше да биде женска особа од американската армија. این سرباز در عراق می جنگیده. Значи, тој војник војувал во Ирак. و در جنگ بچه دار میشه. И за време на војната, значи, останува бремена и добива дете. و این در ارتش آمریکا یک جرم محسوب میشه. И во американската војна, значи, тоа е криминал, се рачуна како криминал, значи, војник жена да забремени. و مجبور میشه که بین جنگ و بچهش یکی رو انتخاب کنه. И при се соочува со ситуација треба да избира помеѓу војната и детето. و ترجیح میده بچهش رو انتخاب بکنه. И тогаш одлучува, значи, да го земе страна на детето, значи, да го израсне детето. و فرار میکنه به کشتی. И бега во овој брод. چند روز مونده به فیلم برداری گفتن که شما نمیتونید از بازیگر زن استفاده کنید برای این فیلم. Неколку дена пред да почнеме со снимањето, мене ми рекоа дека вие не смеете да користите глумица за овој филм, за ова улога. و باید یا بازیگر مرد انتخاب کنید یا پروژه متوقف میشه. Значи треба или глумец, значи машка особа треба да игра или не сме да се снима филмот. Парите ги што беги, што не истаре. دلیلشو میگم. برای اینکه در واقع در ایران طبق قوانین ایران بازیگری که میاد توی فیلم بازی میکنه باید حجاب داشته باشه. Разлогот зошто ми рекоа вака, не знам дали се запознаени, но според правилата внатре во Иран, ако сака некоја глумица да глуми во ирански филм, мора да биде покриена. و من نمیتونستم یه سرباز زن آمریکایی با روسری نشون بدم. И јас немаше логика да може да американски војник жена, значи како се вика тоа, со марама да ја прикажем. و ترجیح دادم که در واقع قصه رو عوض بکنم. И јас бев приморен, значи да ја сменам приказната. ولی تلاشمو کردم ولی حق با شماست. Јас се обидов, но вие сте во право. آره این قصه هایی که گفتم Не знам сега. Да, може. Окей, можеш да направиш. Во филмот не приметив музика. Имаше малку. Ben der film müzik nereden aslan? Alo hemen mi gel bari bu. Bari gel. Şayet aslan inkat kame ki چیزی. نه کم و زیادی بحث کم و زیادش نیست، یعنی صحبت راجع به کم بودن یا زیاد بودنش نیست. ما تصمیم گرفتیم قبل از شروع در واقع ساخت فیلم تصمیم گرفتیم همه خودمون رو فدای فیلم بکنیم، یعنی اینکه
همه چون به هر حال یه فیلم بردار وقتی میاد تو فیلم دوست داره فیلم برداریش دیده بشه، موزیسین میاد تو فیلم دوست داره موسیقی شنیده بشه، کارگردان دوست داره میزانسنش دیده بشه، دکوپاژش دیده بشه. ولی ما تصمیم گرفتیم که بگذاریم به نفع فیلم و حدوداً 8 قطعه موزیک غیر از تیتراژ پایان وجود داره که حتما در ذهن شما شنیده نشده، در واقع دیده شده موسیقی تا اینکه шениде беше. Значи не се работи за малку или премногу музика. Сакам вака да го почнам одговорот, да го започнам одговорот